هنعمل ايه طيب؟ هو عبده اللي حطنا في الموقف يا ده. انا مش شايف كده. وانا شايف. خلي بقى عليك ضربه بيه، طلقه بيه. طلع لا، مين؟ اطلع فوق اطلع فوق. انا همسك ده، همسك في بتاع طلع كمل الزنور. طلع كمل. اطلع انت وخد. لا عشان هضرب النار عليه. بتكسروا في الازاز يا عم. حقه شد واحد مات. ايه ده داسو؟ انا بص خلي بالك، لا يقول لك انت بتصور روح خبطك رصاصه من بعيد، يقول لك تفضحنا مش تفضحنا. داسو يعني؟ داسو ولا ايه زنور؟ روح هناك دلوقتي. عايزين يمشوهم كلهم من هنا. بص بيكسروا بص بيكسروا بيكسروا في اي ازاز بيكسر. طب وليه ده كله؟ تعالى بحالنا ميكروباص احنا يمشي. اشتغلت يا اشرف. اشتغل. 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 يا راجل.